Biya kamal ke jan gwasa me bana rwani titi bana kaling bikoni tuwag bana kaling kan. Ken yam malero da gwasa mani baja nywaga ya kan. Bana rwach ka jawo danan chalat gwasa me. Ken yam rwani ka kui Dr. Machar kena kirmi yadit. Kirmi yadit ngay kondi alano che Dr. Machar Chajayan ka duka ja ka luk mishaw da lot chada mga ikon diala. Ka ja report me mling kona me bukon tika liang ka bukon tika ngach. Anu kirma yadit wajan gorjan o de Dr. Machar anu dar jalang ke dere jogo no mi shoda la choro la ne ke dong gore jeno de Dr. Machar no dere ja pelika olo dere ki pelika ke jeno mon ko che Dr. Machar che yen ka do mi ma shajen ka do kai ka mi sha to che ma ngai kon diala ko re loke dane shalat ka Friday shala no cha Dr. Machar cha gwain ka ti cha ngaje no ka kai ne mene video clip ke tin kone sha lat ka kwide shiga talk en tem cha George wen mene ka joda na chalat cha George no nedin content tin de kulet ben testify ta la witness ne ka kwi Dr. Machar cha George no kan panken tele ke evident joy ngai keno dong brandu na banaro jene tele evidence yo dong de la de nendu kamen chi Dr. Machar lad min jega chala de bla loraba ngai keno dong jena bro de bla ku keno ngwane la rana be ke evident jari aleka ba ju kule biti kaka tibe nyoda no gwada shi nente no shi ngak chene me lat na be ben kaka kan dong mi shiran yu ben ye bright ni am not kan wer content kel ke kir no she Dr. Machar chi chu gwan no chi reng Machar chena me chelel and all that so can video na kon news kan ke video te kon la me to kor ne ka jen fire we dan cause before pyro ne ga jen ronkin dangro jen dangro wi don wan che korio talk gwarech kan gwaton she de me shaling kan kor me mi shi to ne ka jen fire dok ko kor di to ga fire dok changa de opa edok me bawi yara di baje kula dak ngane nuare you know she pointe en wuri shalka me kirma yadit ka gwaze dan me shi ngaje no shi nuare shi ka clash ka ne ka la dine SSPDF ana sho goro no be Dr. Machar be jabel ke be jablem ko se janta dan to ka la reality ke bel ne ken shi o te ka reng Machar mi ci dor shi la ter reng Machar mi ci dolat bara dom ne jen mi way out ka kir no be Dr. Machar be yen ka dob dan de yen ka je shede ngai kon no jen gor ka no de kan yen un batele way mi jaga Dr. Machar you know mi ci do chute non tema ka ta dan she to ka je che ci guje no Dr. Machar be je ga de the only way be je ko tere wi ka juba ko shede ngai kon wodere wi ka juba we ko sha agreement cha jatan an agreement no mama shi dung Dr. Machar karwade dung national international community kenede koni latkanama ko tele we mi de ki dere Dr. Machar dere je yen ka je shet keten kon inshallah che guje no the only way no ba korbe je to ko jene ne ken am me cha jogon wo kene ti chenok and before that che net content kel ka Dr. Machar che ka wo che ka joch chet ka governor nying aspila yu governor tirwech ke ticket aspila yu ko me da ne shamal cha jatan ko kin dangro wal badak shala do tem shal ke power sharing o ba long ke long ba kanywak barama kwa ka bona me ba la let barama kwa ka bona me ka all parties tintere wi ka South Sudan so janta da ne si ngare lat ke je you know mission me ken kir kan je ben follow up you know ko shi ngaje no
Dr. Machar gure ti dial tine t-shirt ti gure ke tele mi jeng melada la gure na men chala rakir ko ti dial agreement ke liu pain ke je te international community tigetin ke teken te chal ke te ga tigetin so tele gwami mo de Dr. Machar der ben ke dunde mi chari ala kala jen gero dong der gormana na chalat so en men chalat gwasame wo binab ke let kel but ko nyer ke Dr. Machar den chikira point e gujino okay right now ngano Dr. Machar be yen so be mo ka do pa jen ko yel nena no me chi ko to me cha gujino de karudin wo ko chi ne ti chi kan ga but before all of that ne kenyam chi cha yugo no ne de kana sera woje ke ken de ne SSPDF woje kare which no nga unified force ko ci kira ngaje no la ngwen wala kana clash ke SSPDF cho gorno be carry out ni disarmament ajene ko Johnson ulun la kwa ngaje kana kwang shorale so me chaga jogono ya na ngade je dide me na ngajere wujo mo Michel ke Nasser ken ngwan to ngwan wala clash no ke de ni SSPDF ame ken di alaka kapka ne ti che control won e we me ken we ka buko tike pin Dr. Machar ko chere mi Nasser a stronghold boka SPLA ayo but ngane nwari ten la nwer wa ami chicken care kar di alar gatoni kum gang ken family ne ken chirgamen chiale ngwas me kari poden wona taye gwache kum kirm yadit keje manyam de ni ken chiga jenji kan tong kan ko kwan kan tong to don ka tong community ka so she kori to won wi mi cha kan neng nei ti chogu baro ke badak dio je jenta edan no mo cho la kel a core tony na money gwa tony gwa chika kwerten ke tong ko jenta edan len ngaru den keje so nyok chabu joj bo cause ba money actually jen 2024 la chanka paiwel koron kindaro jandang ro dongwan shu na mo chu tok chu kan nwer waya mi ken ku me spela shu kan ga shak kan wo sha de ni ken dang badak sha kan la de ni SSPDF eti chu kwer ke tong ka jen paiwel mo la ron kindaro jandang ro dongwan melodien kan kordi kan tok shu kan la do nena te ke de ni ken dang wel jok chu wi ga ba ka chi ko market so sha na o nyon chi kor cho tok shwane ken chwagan anyok te ke de ni ken chi gwa mai lo chi kare chi ko mai dong chi ka boy no ba chi kan ko war year chi kare chi kan o kwal chi kor ma charo do nyom to ror ko ngai kon din la kan wal kan ga ke ko bom chi kan wan chi kan ga pa namo mi shi biolap lo chinare le link je so mi chu jojo chingwani rulen duin me me chi kor chi ko to bukor bi to ba pel mena ma ko na ka jan gwade dane bukor bo to gon me ba nwer waya mi mo ba ko ne kan dinya mu kula te ko ba jen mi sharke wi yara diu ba je da ko ko sha je dak lor ba da ka je ko shi nwer waya mi shi kan wang ka ta dana shanga ke je ka dines SPDF dina spela yo take na guardian take dorenda dien mishalin to ke somewhere nyurkatan but gwad me ro ali jewich tela jewich ala hale ko hale tukan ga mai ka gang ko rodien shukan gujino binye nikan bikan ka dil won me chagalin so instead an ode kan amade kan la chu kire ponde chu gorjen o bangulel bakor beje to ke be laro ba me ngane ba ka be jen do be dane kwal guja okay mi ko jojo no yen bi am ko ka be ne ku dang ni point base dun chine bi le lem nyura yen tai dan chu kor chu to ko je an koro mo jen kwa wi yara du kwa jelle da ka jam ka jen wona ko ba major general ba ne ka jamone gwa de dan wona ka ranji wene dan ni shi yedo jen ka crossfire so na me jen tai dan ne shi ngore lat ke jen bara na ka je report qualify lat ne ka jen na shan dang ru de kel ka jen Friday shi point den kume kirma yadi shi ga labani ala no te ke video ne evident ji kan kanong ra wood kel mi shirwach jere men chan link report ji kon link ne na pan
jaraja no riang machar e chicken mobilization chicken lat kan ne ka chanwer waya mi cha kan karyale ka shigat let ka jambas ni kan dial gwakel before kan kor kan network ana me ke liu sha ji no tara ya kai ke liu so jan ta da nen len martin ke ja ke kamling yan magwasa me shi kuma kirmi yadi chicken ka chicken lat an ka je mo ba shi ka mi de ngat right nam right corner but jen jak ngade ko bela wi kone en mandana lat ke shit ke ta lat ling yan men go which dakre machar you know ijene lokaje kaluk mishajen ko kir arami mami sharo da ale ko no che dakre machar you know che de goro de galet kel che me shalinga chalat bo Michael Makwelwe so teten ka tiken ka plan la ken okay tede yerundu ala ka kaleng den so very important message so na me biya ngaje no di ci kume maro ay kekim yadi ci kan no ko no de ka let kel ka dakre machar ba tar ma ka liwa ka okay reg machar be barara jen ta dan lat ke nyok shaling bono ci ka roy ken kir do bra roy ken ge kir ge je ala kir wajan gor jano de dakre machar no der je palega der kir palega ka chang tu dial cha document ko dun kume ka len mi din me chala yen lora bang ka ka jen kir mi yadi so cha gu jino bna we won ya ma menimi cha tok cha jeno jen cha reng ma cha je bilun lora bang akan to ko mo kana kono so ne me de gwa o de yenale right neck breaking news of the dn de kon link jen lera me you know this is another things me de kon link tega mi to by the way so report be jan nyoga yeke mi to ogane gwazame kum so Sudan la kum so Sudan awa ken charge gano take written content cha bonus ka rapid support force cha ka support again na many very shocking atom right now right on latest report mpa ben gora bialing take tisual ke global watchdog no chicken South Sudan chicken jegano ram kelke written content kwa rapid support force kwa ka sponsor ke moja ka mai ke lokan ka nen yan dio ja ka jan ne mane ka jo cha kulat gwasa me you know shi ka jan tur menen yan mane temishali global initiative against transitional organized crime mishali GITOC organization me by the way jan awa independent civil society organization headquarter take Geneva no she can South Sudan chicken in dice and go jan ka chankan wan ka jok wa chi South Sudan chicken day many chicken ka kam Sudanese paramilitary you know jo chan chalat she can rapid support force chicken ka loka day lo chi South Sudan chela contribute karitin kon lat korodian dor shal ka mo Sudan keri pon mi chalat gwasame kene da to mu kwala nyaa yakela kon kori Sudan to ka chanka waldech ka pay ngwaron kin dangro jandangro de diok ache jojo gwan wona ne tichal ka ti GITOC report mi chikan release ka jen Tuesday mo mi sha Allah mi sha chol ne na the illicit transnational supply chain sustaining Sudan conflict chare vile kenen wona ne shot kan Eastern Libya awakanetin content lok neditine like wala kan kwagla kan ka kan you know no kaji United Arab Emirates rapid support force bani wa kan kugo depend ka Kenya Uganda ka South Sudan ka Central African Republic jan gwadan la kan logistic corridors keke kila kan kwagla kan ga nongtin rapid support force lo ka Kenya lo ka Uganda lo ka South Sudan kalwa ke Central African Republic so na me report mi jidin mi paiben charge guno ne na ala kwag de ala konti lawe kake te lawe ka rapid support force buga ke kan wi dang ngwanati Kenya Uganda South Sudan ke Central Africa kami cha nyo je gwas me wala la ken goli ke dam la kan kana ga kan wi ti ba ko kok kan dam de ti ba ko bin yo mo no nga kamet wa ka pai wel run kin dangro jandangro de ditch rapid support force chicken El Fashar chicken kaf ka Darfur wana me
it is another step in the country bled civil war ko ba native shop ke 10,000 civilian ba ka juj ka kan tin content chare la ka kitin kam ka ke kume South Sudan ken kumtin koken ba South Sudan ka jen meet mishet kana me we kana me che jojo gwan we are part of the country tin konen kwa rapid support force kwa kalwak ka rapid support force wa chi ga duer chikan kalat no niga gwaze dane shi korja to ga kam SAF la Sudan Army Force kan rapid support force ngai kondiale en doro mo mishal ke al fashara wa stronghold bone ka kaneti tila Sudan moni al fashar so mission me michitu shi kwa rapid support force Mohamed Abdan Dakulo shela do kan daga ta mishala parallel state kanya la Sudan East lo de wachi gorin mar lo right now let's see daga ta dorian karodian but can support in wa ko kan je kan edit so ne edit ti chal ke South Sudan nisinti no dong we can sponsor ke we can support wa mi je ga long shi magwa ka chananang so cha jo mo cha jala da kan and mission me milero da tema long woda bati ke kuma South Sudan kaje gwe no ko kor gwaten be ba South Sudan dio je baje ti wa in South Sudan point it has become central to the rapid support force goal in economy alo goal ken la kanu ka South Sudan ba ko be nyogo nangrar to go ne ke jen pai dio ko ron kin dano jen dangro dongwan wa several hundred kilogram of gold cha produce Canada to dini lakan kanang ke South Sudan ba ko nang na wa ken buka ka gwam shale songo bukan ka mishale wow bukan ba nyo nang ka South Sudan ba nang ka Juba lakan ka commercial airliner kan ken nang ka private jet mo la general wiki Juba ba kan nang ka United Arab Emirates la nang na kan ka private jet ken titine la kwak katin konte la golin yin rapid support force so na me mutu ko tama ko en rapid support force wa kan te ka dab direlong la gote kan ga targane ke nyam ka god dam ne te je kan kwak ton wanten so na meni mi shoda la re which we mi kan te konen cha gwanyan tama an wo te ka tetten ku South Sudan okay wa kan te konte lo ka rapid support force de shaling bono wow charge mo ni ko hospital kan te konte chal ke United Arab Emirates bone ko jan gwada danen la dam da kan be ka je ku kan lel inform o inediti lokana ka wal ki ka dol wal batchijen do ko ba dam ba ko nang bukan mai ko ya non ka ja wa ka kormi ce to ka jan fay ngwane dan ronkin daro jan dangro de jok ala shat chaje gwanye no kene de konde lo ka rapid support force military jikan ka moy ke ngade ka kwaktungwan mene airport dan la ngwa ko yalat katen ka di jaras na beshi chwari por mo chaje no ngono jan gwadan la United Arab Emirates la kan support la kan atop ko ja la support cargo flight la wen winimi wa kan iten kontin yarke Sudan ke jaga Sudan ko bete kare na me report mishano right now kala rode so de yana lengono report me did along but men la reg janen wo cha Sudan cha la scheme of all this act and taken ka part of Nathan Contilat ke Judean lot keten kwa rapid support force kwa sponsor ka kirm yadi aram kel milaro jem nen yana gwasmani cha report me cha jeno no quick kon mandana buto medan ci kon la no ci Sudan ken Sudan ci ken bete gamal by the way kam ken code South Sudan work rapid support force nyok dio je shane ne ci rapid support force ci kan de ni SPLIO ci kan kana ne Nathan Content kel ke Dr. Macha dio je ci kon dial mo chane ngai ka gwase dan shukan de kon lan wer shukan kanak shirka medan shangach na ge dan na kana ka je chulo ne to ngwan chu je galong no ka wo shi kume kirma yadi chara mat ken rapid support force alo she ka je SPLI wote konde te ka border ren te ka border Sudan shu kan ka flash out ka shu kan kanak
jan minyo do en kum South Sudan ko support ko ne ti chalka ti rapid support force ko kalwak right now cha jojo gwa ke charge ling yu mon no South Sudan gula ne ti kula ka sponsor ka pin ba gol ba ka no ba ga nang private jet from Juba ba ga nang United Arab Emirates jan do badan le road so na me time inshallah da kan katin kon lat ko rodin yatemal